Bang kuliah lagi ya. Sini hadir jagoan-jagoan kita dari wilayah atau DPD. Yang pertama hadir ini Abang Supandi Kopral ya, dari Tangerang Selatan. Terima kasih Bang Supandi bersama Sekretaris dan Bendahara. Kemudian Jakarta Utara, mana tadi Jakarta? Terima kasih Bang. Kemudian Timur baru bendahara nih ya, bagian keuangan, dan Bang Bekti ya, terima kasih pernah hadir. Abang-abang wabil khusus Ustadz Guntur ya, Ustadz Guntur Al-Batawi yang insya Allah pada sore hari ini dalam rangka buka puasa bersama Forum Komunikasi Anak Betawi DPP Porkabi ya, tahun 2024. Pak Ustadz yang mendampingi sebelah kiri saya, mohon maaf Pak, nama Pak Ustadz Komarudin, Haji Komarudin terdapat tugas ya setelah Ustadz Guntur. Baik, Bapak dan Ibu, atas izin MPT pada sore hari ini kita bersyukur kita berkumpul di tempat yang sangat mulia, yang sudah cukup dikenal, yaitu Asyik Resto, di tempatnya orang tua kita, di tempatnya orang tua kita, Abang Baginda Haji Nakwi Ramli. Selamat datang Bang Haji Syam ya, Jakarta Barat, DPD Jakarta Barat, beserta 3 orang pengurus. Untuk itu sebelum acara-acara yang lain, nanti sambutan Ketua Umum, sambutan MPT, sebelumnya acara ini kita serahkan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang terhormat sahabat kita Abang Ustadz Guntur Al-Batawi. Dipersilakan dengan segala hormat kepada Allah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sama-sama membacakan tahlil dan tahmid, mari terlebih dahulu kita bertawasul dengan membaca Quran suratul Fatihah, di mana pada kesempatan ini bersama dengan bulan Ramadan yang mulia ini, kita semua mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati. Selain daripada itu, kita mohon keberkahan, kebermanfaatan untuk organisasi Forum Komunikasi Anak Betawi atau Porkabi, demi menyesuaikan, menyelaraskan dan terus sesuai dengan perjuangannya Porkabi, yaitu mengangkat harkat dan martabat kaum Betawi. Pada kesempatan kali ini juga kita memohon kepada Allah Rabbul Izzati, mudah-mudahan beliau Bang Haji Nahrawi Ramli selaku Ketua MPT DPP Porkabi dan seluruh keluarga besar beliau diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan kelancaran apa yang menjadi maksud dan tujuan beliau baik dunia dan akhirat pun. Demikian juga dengan Bang Haji Ihsan dan seluruh jajaran kepengurusan DPP Porkabi, mudah-mudahan diberikan kesuksesan, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain, thumma ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wa jami'i ulil azmi minar rusul bil abbas bil akhir bal yabil malkan wa jami' khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa thumma hadrati jami'il muhajirin wal ansar wa jami' tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لرضا إلى ولا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح سلطان أولياء الله شهيد شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه وسيدنا محمد بن محمد الخازن التوسي وسيدنا محمد زمن والمهاجر إلى الله
أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وثم إلى ركود بالإرشاد وخاض العيبة والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحدث ومراجم وثم إلى رسالة أبو هاشم الشاذلي ورسالة أبو عبد الله محمد بن سليمان الجازل صاحب دلائل الخيرات وجميع أولياء إلا من أغضاب وأوتاد وأنجاب وأفضل ورجال الخير خصوصا جميع أولياء تسعة في جاوة ومدورة خصوصا في دائرة جاكرتا ونهوس خصوصا الحبيب حسين بن أبو بكر علي درس luar Batang الحبيب علي بن عبد الرحمن الحفيظ كرامات Kuitang Pangeran Jayakarta bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jatinegara kaum wa usulihim wa fuluhim wa jami' man intasaba ilaihim annallaha yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. الفاتحة لرضائنا وإلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلى جميع سادتنا الصوفية المحققين والعلماء العامل والمصنفين المخلصين أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا يا الله شيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي شيخنا خليل بنغال المدورة شيخ أسناوي بدر خصوصا شيخ محمد سوريا يا محمد سوريا يا شيخ عبد المهيب بجاهن ونهوس خصوصا في دائرة جاكرتا خصوصا إمام مجتبى مستر Guru Mansur Jabatan 5 Guru Yahya almarhum Alfiano bin Yusuf Yahya bin Absani bin Absani almarhum Turwan bin Tirta Wijaya almarhum Haji Solihim bin Mi'un almarhum Safi bin Mi'un almarhum Tabroni bin Mi'un almarhum Mi'un bin Pulan almarhum Boy Pribadi bin Endi Suhardi wa usulihim wa furu'ihim wa jami' man intasaba ilaihim syai'ulillah lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا